Ki khubor ka Batisi TV. Lawan ra ashapi ta ka Orange Nissan Loom so po near Fire Brigade Shillong. Khasi Students Union Jowai Circle hakasngi balang jongka arpo nyotrik ubna risau arajar arpowai kala khangtala hadu kumba arkanta AA yaga office trekam jongka mohader godara kabalong kakinhon kaba shimti yaga jinglum khajna neki kali ki bayat lingba yaga toll plaza kabadan hagasnong pasi yalong kabadan West Gentia Hills District ki bor singshar jongka West Gentia Hills District ki bakinthup ya magistrate uba ME Chalam bat uba A Mukhim ke Deputy Superintendent of Police Crime ke kongsi lingdo rengkat ke kinhon pulit tangshiyo jingtip halor kani kila her marmar syakani ke jaka ban penlong ke jingya keren penbaj hapdeng ki dekhot ke KSU hadin ke jingya keren ki dekhot jong ke KSU kila pleno ya katala bat ailat yang yakani ke kinhon ban krong khajna naki kali जो जितना जो स्ट्रीट लाइट जो लगाया हुआ है ना हर तरफ वो चालू करने के लिए और आप लोग का जितना जो एरिया है रोड वो रिपेयर करने के लिए तो 1 महीना से ऊपर वो तो सर आप एक बात बताओ फिलहाल तो मैं तो आता ही नहीं। उसके बाद में एक बात बताऊँ रोड जो टूट गया वो तो देखो जो GR के पास टेंडर है वो करीब वो तो हमारे पास नहीं है ठीक है और जो जैसे मान लो हैंडओवर के टाइम हमें जो लाइटें चालू मिली थी वो तो हम जला रहे हैं और जो मान लो अपनी जेब से खर्च करके तो कैसे जला देंगे जो चालू थी वो तो चालू है फिर भी हम लोग को ये मालूम नहीं एनआई तो एनआई है ना हाँ एनआई तो वो तो इसका जो टोल का तो टेंडर होता है ना जैसे टोल की कलेक्शन हमने ली और वो गवर्नमेंट को देती है हम लोग को तो डिमांड नहीं है एनआई की तरफ क्योंकि जितना जो स्ट्रीट लाइट लगाया हुआ है वो तो सब वो आपकी सब बात और लेकिन जैसे हमने तो उसको टेंडर पे ले लिया टेंडर बेस पे पर डे पे तो इसका जैसे हमको जो कैश है वो दे रहे हैं उसके बाद में हमने हैंडओवर लिया भी ये चीज़ ठीक है वो चालू कर दी हमने चालू करके लिया तो हमारे से अगर खराब होगी तो जैसे हम जाएंगे तो हमें तो वो चालू करनी पड़ेगी वो तो ठीक है मालूम है हाँ वो तो मैं समझ गया आपकी जिस दिन जो छुट्टी रखा था उस दिन मैनेजर के तरफ से वो बोला था वो ऊपर तक फॉरवर्ड कर लेगा वो जो हम लोग का जो डिमांड है तो 1 महीना हो गया तो कुछ काम कराया नहीं अच्छा तो 2 डिमांड है ना एक तो स्ट्रीट लाइट हो गया एक रोड के लिए 2 का अंदर में तो एक तो होना चाहिए ना तो एक भी चालू नहीं हुआ अभी तो हम लोग आज आया है तालाब बंद किया अगर हम लोग का डिमांड अगर आप पूरा नहीं करेगा तो तालाब बंद नहीं वो तो जरा ऐसा सही है जब तक काम नहीं हो रहा जब तक काम नहीं होगा तो ऑफिस बंद वो KSU Jowai Circle वो तो ini jing khang tala yang ini kesini ci benar cua kedep epori ya gini kan high national highway dia konti pada epori ki wow beli yaitu jing di mana yang ini वो itu usurok repair gi usurok kat kam food usam yang gini ke toll gate kat kamu pun usam ke NHI him ko pada cuy por le em gi street light udah pendak gi keleng kau itu wa ini street light le em gi dawai yang i wana liang yang KSU Jowai Circle gi dawai untuk wa pen krek kam gi ya gi street light kawaman hite pramer pun ha street light ini rem krek kam ini sa kam tu bu jing ma pemban go i pai ba kita di street light wo yin du bi ku se da pam serang lut kita gi pos jauh hap gi hadukan gi bro jauh hap gi jerong bro jerong keri reklam yo open mkam ni te daw in liang yang gesen we to wo jing mkam yang pai ba dawai to ni te wo repair gi kurok pada ju por wo pengkrek kam gi street light ro de penyin gi hagi thau gi wo ki de gi bu rem chwa dan ni te daw wo i de por i ya ga en hai chibenai wo le gi te mkam re memu
respon lo yang kita gijing dawa yang ini yang isi buat sarkel ya hai kalau yang kita nong rim ne si dawa ni ada kata lah ya kan gijing dawa yang itu lagi cuma wa ada kim petrekam gitu ya gijing dawa yang itu kata lah punya gijing kami itu kami nilai pada wai nilai yang kesen ada si ukar usurak do kecek berta dah habis pergi untuk kini kita tahu kerang ini to meskipun senjau di kerang gijing kerang yang kim dah musanya ni ti dawa ina liang yang sen kam wa yoi wa to kam wa him gi gajana nagi gi nong la gi nong wan geri to surok to umiat kam ji to te te gi dawa ya mem wong ina liang yang sen wa mhoi u tam gi wat yo wi put le wa area yang ka kam gajing keli yang ina manager yang ka to somer bypass pada so chere i gajing ina liang yang sen pani ya kilometer yang ki opai itu kilometer weka otu yo ile kinde kilometer ada kenya ya tele jingong yang ki wa do lat somer hadu so chere penyo untuk di kilometer te bo jingkeli le o la de ong ina liang yang sen yang wala da do na lat somer hadu ha so chere area yang ki kamno chimtak spiki bru hadu ndru pau do so pau so bukan ka memang ya hap dia ong pani ya kita kilometer mana pani penyu kilometer yang oto 50 kilometer dia bah hite marsten jawa marsten janen ong iwan ye nyewi nong rim oto wa kat kam ga uput usam yang pi pendep gijing em kam gijing dawa yang yang sen halo ro bopor gesen iki chi banai tang kata le kingston gi mem kingsnap gi gijing dawa mem ile ule gi mem kam ile dawa ile ka sab kamera yang ki lai pai lai sili check ya betul sab ule gi tangwa priyo gini gi tolgate krong lagi ini lagi pai ba yang ini lagi berada perasaan yang priyo kamai dari mana sini bola luki kayak gitu kucing krong tangwa ya kita ki jadi put yang ki bagi cilong kita tahu bagi katam ka order hi betul sab ule gi mem ule gi tang vile dan yang i kesen ni di Bombanse yang ada priyo bor gini ga tolgate mungkin snap ga di mana yang ini mungkin snap ga buat asap ulek kau tadi yang saya idolai kan talaga ni sini, dah saya bila kan empu pular lagi kan empu ulek lagi kami yang ki kita go official yang kan ni ke target ini yang pecah iwai kan. Kami gini bank post man gak gini ke? Itu eksperimen lagi untuk tidak cerai untuk ulek yurat yurat lagi, gigi pajak yang macam ini sini, untuk yurat wan ki kerong garap sukun tay, itu yang jing yang kam, udah dep kular lagi, lagi bandam ki kular tapi nori tidak ketika emi kita receive copy le emi kita di por di kubor le ini harus ya kok kali ceki receive le emi de kular kita apa ci benai ulek kita waro ada even if you do something lagi kajak lah punya di sedang dulu tak bukan sepi ki kio dan ulek lagi lo ki airport so emi duna ini kita ni ke bola Islam bagi manager ki project manager ki lagi blok itu bagi surat kam di area yang ki mau usik ke surat jadi surat yang ki ini piang ni perado prasang euro itu surat bersubat dari surat itu piang kamu ini lagi yo bisa kamu kramer tai tang ATM arsen satu ile wa satu boy daw to wa dum de thau and bo chenam gi street light ong gi open che tu ka thau redot ni sngi tu post ge gi bamra gi bam sarang gi mesti gi merahap du dukan ni rumah jrong brum tip oi jrong gerima tawa klem krek kam ladi krek kam kita hap gi dang ong krek kam ni gi tawa tahap urput gi islam re klem krek kam jadi yang mengejar tu marlai ini benar redap kade terit yo kom le ong to wa mankap reci benar hadin dekut datang tu si benar mem kemudian skep kam penyu bisa gedak iya kan medi assure ki itu hau ulek lagi ada setia kan emne ile dohuni itu yo na wah ini jan em wi da na gini dokter yang kiu em na betul kerja no ke boreo di assurance ma ile na yang the station na yang ki mana new assurance station ma assurance itu aku tu project private company project manager mau kan rupa idong gitu tu orang pun ni ki lada kular gi ulek ye te wada wai ka
dalam kular gi ulai je doa ti amban sehat penju ke dak wi la em ke jing sao si ai om em mu respond gi ke ga ke jing doa Kalau ada kular gula. Medam ki kular teman imnur sar. Hablu ko daw. Ikrong ita sang tam yo yit uslan ka. Dom dia tapi dong. Lu mau kelam sup apa sah? Sup itu baru orang internet kan mau. Sup itu kelam atau apa istilah pun dah mungkin. Tang benda Yang kular istiah dengan impor gici benar. Sampai memkular lagi, ini mengkang ya. Adam lah i kami nang besar mulai lagi kita stream lagi punya mi do pi depan rak lagi Kopi letter to MPDC. क्या immediately kata ang kita ini kita kau jo final ini exist jo dapat ni dah itu tu siang tu bim tak ni kita itu lupa bim kita kau Kalau ngam tu mut gila. Kalau yo kelang ki yo lai so ka contoh sau lai. kita MPDC lah kita jo ketemu kita untuk embassy entah ada kamu patah nak Kepada ini kena kerak ini dia penyui kejing tok kepada lai lukti ki cara MBCL. Pada gele MBCL mem chimkia ko kejing kerpat yang ki yo lai bu selat ika untuk kejing kerpat lai pan ki yo tan lai yo bu ki lai lagi ni ki post dia penyui ki nduk sene marajar kat pra tangwa na leng yang MBCL intip ni da wa person bu ki ya lai negeri yang ingin yang ada kular gi lalu tic kemat penyen gi street light kamu ada orang ki sultan sekala gi post dem sultan lah gi kular gi baru cikia gi kam ini lebih yang besar nak cikia ini bukti ini dan ini dah wai gi office kamu dah kami di step jadi ini sekamat wah genu jingi kular apa di gini target gi darbar sinong bu emang di ini wah nang bodin cuci wah mencong delikti ini bah kamu kerong kira arus sebentar ini jadi sos kular ko sos ki ya sos ki hat celong jadi lah tok pendep iki